Aku malah neh aku lah. No. No. Cok malah lagi untukku. Aku lupa. No, malah aku dikerjaan iki bukangku loro. Aku lupa. No. Tôi tuổi đã cao, không có trí nhớ tốt và cũng là một thần tượng mới chưa có kinh nghiệm. Xin bạn hãy chỉ dẫn cho tôi nhé. Please you do. Saya sudah tua dan tidak memiliki ingatan yang baik, dan saya juga seorang idola baru tanpa pengalaman. Tolong bimbing saya. Cok tenan. Ini kena gandeng. Wow, apa yang anu? Topok aku loro. Topok aku loro mana nih? Ambilin Mas Yon, hari kadok sih semangat jangkrik nana. Saya melihatnya. Sekarang saya akan mencoba melaksanakan hukumannya. Cik nana. Waro dihapus ya udah. Go, diam kau. Đúng là một con người tốt. Bayu. Good, you can do. Let's go. Bayu. Terima kasih atas bimbingan Anda. Anda benar-benar orang baik. Anco. Let's go. Ok. Wow. Ok you. Ok. Yes. You. Wah. Yes. Oke. You. Gue mulai dah. You. Ơi. Cái chân nó đau quá. Kakinya sangat sakit. No, wah kayak mana bumbunya lah. No. Để tôi cố gắng làm lại nhé. Biarkan saya mencoba lagi. Yes. Wah iya, kayak mana kata. Ngowal belakang aku dah. Gareng ngeludas ku hujan dah nih. You ơi. Nó đau chân quá. Itu sangat menyakitkan kakiku. Marahi solikin tangi ya. Trik nana. Langkah yang lebih mudah. Oh, niati dancer. Bacina siapa tadi? Martina. Dancer. Ding gitu loh. Oke. Iya, bapak idole tangi ya, Joh. Ya, hati gua kendu apa? Tangi. Bạn đúng thật là một thần tượng tốt nhất đất nước Indonesia. Tôi ngưỡng mộ bạn. Tôi yêu bạn.
Bapak dole tangi, ratimo tangi kaku. Solikin kaku, solikin. Ayo. Kincana, DJ Kincana. Kamu benar-benar idola terbaik di Indonesia. Aku mengagumimu, aku mencintaimu. I love you, Luis. Okay. 괜찮아. No. Musik. One. Mana? Okay. Oke. Luis. Ya, cole tangi Luis. Solikin tangi Luis. Bayu. Thật buồn quá khi hôm nay ông chủ đẹp trai Thật buồn quá bởi vì hôm nay ông chủ đẹp trai đã bỏ rơi tôi. Karena hari ini bos tampanku menelantarkanku. Luis. Solikin bangun. Tôi thật sự rất vui và cảm động vì có nhiều bạn bè đến từ đất nước Indonesia đã đến và bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, nhấc tay cho tôi. Bahasa Inggrisnya bangun apa tak? You. Saya sungguh senang dan terharu karena banyak teman-teman dari Indonesia yang datang melindungi dan membantu saya. Chúc tất cả các bạn một buổi chiều vui vẻ và ăn cơm ngon miệng nhé. Luis, Solikin wake up. Semoga Anda semua mendapatkan sore yang bahagia dan makanan yang lezat. Solikin wake up. Solikin. Bayu. Không hiểu. Tidak mengerti. My beard. Wake up. Nếu mà nó đã thức dậy, hãy đi kiếm vợ của bạn nhé. Jika dia bangun, cari istrimu. You and me? No. Hãy đi kiếm vợ của bạn và vui vẻ nhé. Chúc bạn hạnh phúc. You and me. Bayu. Pergi temukan istrimu dan bersenang-senanglah. Semoga kamu bahagia. No longer strong, Solikin. Tôi không nhìn thấy nó, nhưng tôi sẽ nói vợ của bạn kiểm tra nó.
tidak melihatnya, tapi saya akan memberitahu istri Anda untuk memeriksanya. VC WA. VC WA. WA. WhatsApp. Bayu, Dạ. nói những điều đó sẽ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến những người đang xem trong phòng của tôi. Họ rất tử tế, chúng ta cần nghiêm túc nhé. With Louis Strong. With Halo, Nyok. Glenn. Mengatakan hal-hal itu tidak baik, itu akan mempengaruhi orang-orang yang menonton di kamar saya. Mereka sangat baik, kami harus serius. Nhấp ăn tối cho anh. Louis, you and me. Bayu. Du ơi, bây giờ tôi trở về nhà nhé. Music Land. Sekarang aku kembali ke rumah. Music Land video call. Tôi không biết về những thứ đó. Bạn hãy đi nói chuyện với vợ bạn nhé. Saya tidak tahu tentang hal itu. Bicaralah dengan istri Anda. Bayu, hãy mạnh mẽ để sớm có con trai nhé. Yu. Kuatkan dirimu untuk segera mempunyai anak laki-laki. You and me. No, you. You and me. Hôm nay hãy thực hành với vợ của bạn nhé. Hãy mạnh mẽ. Sẽ sớm có con trai. Tôi tin tưởng bạn. Berlatihlah dengan istrimu hari ini, jadilah kuat.